Kakasi Student Union KSU Eastern Central Area Division Kilawan banya kendu yu menteri berdepet ya katanat ka kuat ka kya bat katanat ka imlang ka salang jong ka sarkar Meghalaya uba wailat shila hakabayadi bat kijingi kendu ikijing hakitan mau kendro mau ring keneng bat hanong krem kajingwan ya kendu jong ka seng ka bah khmat du ka de ban kerpan ban wan bu no mador da ka ambulance hading paso PHC habayu bani kuran bat kilap pathai khobor uba ilas umsong president uloong bakajing tuna ambulance hading paso PHC Kalawan rak jing ia ke bakraw ki pat ba nong shong shnong kham tam ki por badon ki bapang kum ki balarang ba ki long kemi ba admen bat ki basham jing ia ban poi no shki hospital ha ka por ka babiang namar ka jing ngai ka lenti bat ka jing duna jing sumar Ngai ki su Eastern Central Division ida unit yang kedua yo Health Minister Batmai halo ki ketu kan dili ki isu mo ba kendu kini gilai tadi ki sargel kono mo kenen no kren te habe de bekene ki kendu jimi ke ba khmat de ke bangi kren ke de ya ka ambulan apo di pasok kalau kayak gitu boy segment mo beli no ya ginong pang la refer na di pasok PC session long dai local taxi badi kali auto giten kalau kayak gitu boy ileng mo dan kena tu ni nilai kendu khmat badu Health Minister Batmai pada kalau Health Minister aika orang uno bagin sini kia yang ni kambat nak try nak kali juga ini lomba in pendep loh ini kan jika tu apa kali kita habis dari berka kacing dawa kapal Islam habis dari berka Jogsha PEC kumbakalong hodo mutna ka Jogsha PEC ada di manong rib nak do arhajar arhulai Jogsha PEC kaba hadu mata ka Jogsha PEC Kristen to staff prepare kiduna but ka population ni Jogsha PEC gede South Punjoja plus ne hadu mata ka lapo duna sanpo aja tendre habang i pat cingdon juga doktor gaduna pala ban nakaleng ka seng hing lai kendu hak por betalo minister i madam amperin dan nakaleng jong i haji syai la kolar hi ban bu doktor beng Henry snubok no ba nakaleng i impat lah pendep dah kacau kulat kacau ini te Henry ke bakam semua justru mentah habis pe hak tanya ko kacau ini hak arteli PEC tangwil doktor kalau kayak ke ba ilmu kuno doktor di cai arteli PEC bat nakaleng doktor habis kenduk ba peli kerat yang ba kalau kayak ke ba solusi mau ben pe arteli mai imla ben pe di kono dengan tak tahu itu Health Minister kami keren dan nak lagi long ba insa thung no nama pa kubolong mata kacing tung kacing cik doktor Batmai kalau ya cai bat sian ni kira insa thung